webale munonga amazina ganje ndi AARONE AINOMUGISHA ndi umutaka wa Kashongi nkegomborera nkishaza Kiruhura district kandi ni umunya-Uganda ninye mukuru w'ekitongole kya Rise Against Poverty Organization RAP Uganda tukozire kihango omukutungura emiturire y'abantu kandi tugumiza aza ekishorwa kihango kyendeze nkoko y'abantu kukyendeze nkoko yawe ngo no kureta ebintu ebi kugira ngo nawe kugira ngo ninyanda kwesimbaho aha wegomborera ya Kashongi nka district councilor kuzumu council ya district nkubirabira mu kagashitu na gumuchonga ejo tiyo nshonga mpango kwechikuru kugira ngo abantu abo kwija health center 3 ya Kashongi abo kubirwa reri hihe n'abantu nirutunga abantu abo kwingana igana burizo yaba nembazi nebikoresa bikumara kuko abatine bikoresa bikumara abashaho bandi banjangu ndibakira abarwire 20 burizo kimesa ngo aba barwire nkaga bagenda nibatongana nibetombuita so omuganda nkogu no kwija nkayika hanchimpoyera kumanya ebizibebi na nebirunji abo kuba tukagira ngo government obuhereza ni bw'umunonga harimo bweremwa konka harimo ibirunje biro center 3 twashanga ngo hine n'abarwira bakuruga heru ya Kashongi so njimesa ngo twakwatanisa tukongera umutindo ubwo heru center 3 yetu ni kitwikisha ni kirunje tukitaha map abakazi n'abashija n'abasigazi n'empangare abo kohereza zagwizibwera zambara ziha nibatunga ubuhereza aha nibataha bashemerirwa entamburo yo nishoza kurugaha kuzambara kuza kutunga ubuhereza heru ya Kashongi eco no kikora mu ekintu cyakubasa kukwera kandi kikuru no kushimanya ngo Uganda yona harime huru eyo kongere by'amagara umuntu ko kubaye n'amagara marunji ubuherezo by'amagara bonire abantu ni bakora ni batunguka konka kuba ubuherezo by'amagara ni bwakiburabura ni kiteganiso mu miturire n'tunguka y'abantu kwezi okutweta cervical cancer awareness month okugura no kwabura abantu namunonga bakazi nabishye kutunga ubuhereza obwa okuchebeza ekokore y'umurwanyi nenda hamwe na kugira ngo abice myaka 10 kuze 14 bakaje kusirikwa inshonge ejo akakoko kweta human papilloma virus kurete kokorejo hate ibintu nk'ebyo byona abantu bine kubimanya tokayemerera amahanga okabagambira bakabyetegereza murongo ko kwijaha wagamba nabo tikuhereza ubuhezo bwonka twendene huru zindi yazo kugura abantu mu by'amagara ibyentanse n'entunguka kugira ngo tunywane nabo tukwatanise nabo abo burunji bwa Kashongi nkegomborera Kashongi nkishaza Kashongi ezaha map ya district Kiruhura map y'ihanga map ya Africa nation kibuze eco nka Kashongi health center 3 katube no twatandikira bakaheruka kutunga embazi omukwa 8 okwa mwenda bikabiri biro 8 ibiro 8 okwa mwenda 2023 nibwo National Medical Stores hereza irware limbazi omeza abiri embazi neba yahwira so shimesa ngo okwa mwenda ku 10 tukuza kuzo mu 11 embazi ikaba yakozere ki hato ku 11 ku 12 no kukubanza hati kimesa ngo Kashongi health center 3 hariho inshunga mpango munonge kina omushonga ibimbazi so obumwe government kirakwegekerera abashaho ngo imbazi nibagitwara konkecho Kashongi health center 3 okuchondozo kunakora tikiriho yembazi teriho government embazi kureta nimice neturaho kureta ndijo kandi tikashongi yonka nebizibe bindi ebiri umwihanga ibikushana bityo konka solution no kugira ngo government kuyakuba nefa yo kureba ngo yagira aho nkwatanisa na nebitongore binjiho ebitari bya government na nekindi tukongera ntu ehuru
omu bantu kugira ngu bagume bekyebeza kugira ngu otakarembere utakagire kuhita aha kitanda ezi ndwara eziwakubaasa kwerinda zitarakureetere waza aha irwariro waba nobaasa kuzikyebeza okamanya zitakari kugira ngu tukyendeeze omubaro gw'abantu abokwirukira aha irwariro baaherize kuba kubi. Ekindi nutrition, balanced diet, abantu kurya gye. Ekyakashatu abantu okubatamu omucwe ningashi emitwarize ey'okukora exercise kwerabya gye amagara gaabo n'emiturire yaabo. Kandi ekikuru kugira entaasya omu maka nk'omuntu waba oine entaasya waba oine ekintu ekyokugira ngu noobaasa kwiha sente oyereebere gye endwara noozibinga. So hariho a chain that can help us to handle that issue. Drug stock out ey'okugamba neija kugira ngu abarwire nibiija bingi embazi bagimaraho. Mbwenu hati twakugira eki twakora kihango tukwatanise kurwanisa eki ekikureetera abantu barwara. Embazi gavumenti n'obu yakuturaho kugireeta konka noreeba ngu supply neebaasa kugira okwihahweraho kumara kirekiire. Konka gavumenti efeyo eteeka embazi omu marwariro na munonga health center thiriizi nka Kashongi n'ezindi abokuba abantu baaba batiine magara marungi tibarikubaasa kwejumbira omu ntunguka.